Ngiyabingelela ngegama likaJesu kuphi nakuphi lapho ukhona khona ukutfolakala lithuba lelihle ukulalela i-Rhapsody yamaqiniso lamhla ngolwesithathu 15 enyangeni yaBhimbidvwane eminyakeni wa-2025. Lamuhla umfundisi Chris oyakhilome uthi kukhula kwabo emoyeni kungumsebenzi wakho. Amen. Ticapheleni nini kanye nemhlambi wonke lobekwe etandleni tenu umoya longcwele neluselibandla laNkulunkulu latithengela lona ngengadi yemvodzana yakhe. Imisebenzi yabapostoli 20:28. Amen. Nawungumholi embusweni waNkulunkulu kumele ucale uconze ukuthi ungumbhekeli wethenjwe ngemsebenzi wekunakekela abantwana baNkulunkulu. Imiphefumulo leyafelwa nguKristu. iBhayibheli lithi yelusani nikhulise nigadze nihole futhi nonge umhlambi waNkulunkulu leniwuphethe, hhayi ngekucinzetelwa kodwa ngenhliziyo levumako. Ningatendi amakhosi lanetinhloko letilikhuni netishayamtsetfo letinekucindzetela etikwalabo lenibaphethe kodwa nibe tibonelo letinhle teluhlelo lwekuphila impilo yobuKristu emhlambini leniwulesile lolibandla. 1 Petro 5:2-3. Amen. Akukhathalekile ukuthi bamvu banyenti noma bambalwa, lo msebenzi uyafanana. Ungavimeli ngisho mamunye ukuthi ahlubuke, bancusele, thanazela tidzingo tabo kanye netingqinamba lekungenteka bendlula kito. Kumcoka ukuthi ube nabhukwana wakho lapho ubhala khona amagama abo, naloyo umbide ngeligama lakhe, usalelwa imiphefumulo yabo emthandazweni. Amen. Thandaza ngekutinikela ukuthi noma ngabe ngibuphi kulukhuni lokumelene nekukhula kwabo kamoya bayaphemvula, kulangatelela kwabo timvo takamoya kuhlale kuvutha basakhula emsebentini naselwatini lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Unemsebenzi wekumelela labanye esikhaleni, umpristi ngetulu kwabo, uniketwe lehhovisi lekukhonda uphindze uthandaze futhi uNkulunkulu utakuva. Amen. Kungenteka kube ungumholi wesel noma-ke ungumholi wekukhonda, umfundisi welibandla nalokunye. Nangabe amalunga akho abhekene tingqinamba, ngena emthandazweni ubancusele. Njengemholi wabo kumele unakekele ukukhula kwabo kwakamoya, baside, bafundzise, uphindze ubahole etimveni taNkulunkulu. Usabafundzisa, ubakhulisa, uphindze uhlepulela nelitsango laNkulunkulu nabo utababona bakhula. Lokhu kutawuba injabulo kuwe ngoba sonke isikhathi ubona livi laNkulunkulu likhicita umphumela etimpilweni tabo, uyaphokoda. Ekugcineni ngiloko lotakwetfula uNkulunkulu imiphefumulo. Timpilo talabo lobatsenzile waphindze-ke wabasida kutigucula. Haleluya. Kuchubeka-ke nesifundvo ungafundza imisebenzi yabapostoli 20:28 na-Ezekiel 3:17 na-1 Petro 5:2-3. Amen. Asishaka na umthandazo utawusho emva kwami uthi babelo ntsandzekako, ngiyakubonga ngekungenta umlinzi wemhlambi wakho. Nginawo umusa wekunakekela umphefumulo ngamunye longaphasi kwami. Ngibancusele ngelitsambo nekutimisela. Ngiyamemetela ukuthi bayaqiniswa, bayakheka evini, bayakhula emseni nasekwatini inkosi yethu Jesu Kristu. Kulangatelela kwabo timvo takamoya uvutha njalo egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele kakhulu i-Rhapsody yalomuhla kungolesithathu. Amen.